Zdravo, ja sam Jana Đorđević, učenica 8. razreda osnovne škole Rada Miljković i danas ću vam predstaviti jednu od naših uspešnih učenica. Ja sam Anđelija Marković, učenica 8.4. Anđelija, prvo pitanje za tebe, kako bi sebe opisala u nekoliko reči? Pa, kreativna i uspešna. Dobro. A ukratko navedi svoja postignuća u školi, a i van nje, i na koja si najponosnija do sada? Pa, najponosnija sam na sportski uspeh u školi, takmičila sam se godinama u rukometu i na takmičenje i saobraćaja, poznavanje saobraćaja. Dobro. A događaj iz osnovne škole koji ćeš najviše pamtiti? Pa, ekskurzije uglavnom, ekskurzije u 6. razredu. Dobro. Kako vidiš sebe za 10 godina? Pa, sa završenim fakultetom i na nekom dobrom radnom mestu. Naravno, uspešno i srećno. Tvoja poruka nastavnicima i učenicima ove škole? Pa da svi nastavnici budu kao što jesu i da svaku generaciju izvedu na pravi put. Dobro, hvala ti. I još nešto kao poruka za kraj? Pa da svako bude ispunjen i da svako ide ka svom cilju. To je to, hvala ti.